Kasok Kwai Football Club kalalong kalado ha kalimpung ile kai football balapan long da Bernihat Sports Association hadian bakalala ban pilim no ya kakat Premier Football Club da arko lanot ha kajing ya kun final kabalalong menta kasngi kakat ar tarik ujemang ar hajar ar puar hamadan ile kai ka BSA kabadon halum nongrem Bernihat katay kalimpung kadayru kasinjam kabahnyau haka ba ka BSA kalapan long mentala news nem kanti ya kani ka jingle kai football na ka bentaban ailad iki kun samla kathan bakin say madan ni ka sap ka pong ka bakidon haka kamyale kai football haka te ka sngi lawan ban penha perdano ya ka jingle kai final de menteri ka tanat transport ke jila uba dasakyat lamare ubala long kup mukongsan haka jingdon lang MLA ke Jirang uba Sostini Sotun uba Deiru Presiden ke Bernihat Sports Association UMDC Kathan uba Victor Rani kinong yalam shnong bat kinong kitkam ke BSA ringkat ki hajar ngut ki pada nong petkai ki belawan ban sakhi ke te ke jingle kai ha ke te ke sni nakaliang ke BSA kelas samru ya ke khusnam pisa syaka Sokwai Football Club kabala long kalado kabala yo ban rai ka song tingka kaba laipo hajar lembat ka trophy kat ba ka khat Premier Football Club kala yo ban rai ka song pisa kaba arpo hajar tingka lembat ka trophy
Terlebih pada cash prize kepada Waipo Hajar Tingkah. Aktif pada Sohai aktif. Bok kirbiang ya baru kita ki tim ki bala simbenta ki bala yale ban pendep ya gana ke tournament rangkat kajing kerhu kerdo bapin dang tray sitom susu pindang pelut susu ke por ke jong pi banyak practice banyak ya sakmat seperang banyak long disiplin kenang ba ngin yo i pi hagiwe ki por ki sngi bapin pernah pin yalam lenti ya ke senong kata penyelam lenti ya ke ying ke sem penyelam lenti ya ki kena samla ki bahapo jong pi syaga lawai ke ba pernah ke ba tenat hagani ke game ke sport ke ba pi pila jit pi pila don ke sap ke pong di teams ki bala sim benta hagani ke tournament nado pasdang wadada pi klempoi syakmat ban ya kun ya ke final ro hendrei ke benta ke ba pi pila sim kum ki participant kum ki dong sim benta hi kadai ke wei ka ngalak benong ke jisim benta ban pen songshit ban pen yaj bai ya rti penitnat ya gane ke tournament ke bangyo ban pengkut menta ke singi hane ngai ku blero ya kini ki artli ki team ki bala peni ya ke sap ke pong ke jongki hakmat jongi ki nongwan ki ban petkai menta ke si kadai sisa ke match ke jingile ka ke itnat hadu kata-kata menta ke si hamtam na galiang jonga kumu kongsan jong kene ka final ngapen pa ko jing so tenat bat ke jing so kemen ban yo i ya gitu ki sap ki bapila peni hapdeng jungi ban pendep ya kene ke final nga ai ku play gerpang ya ka team sokhwai ke bala yo ya ka jing job menta ke sngi bat klempep nga ai ro ke jing kublai bat ke jing ro ya ka team ke ba dei ka khat pramer ke bala yakun hadu bakut ki minute klem song thai klem do jing kermen Dawat lada pi klem job menta ke sengiro ngakermen ba pinum rit bensim pinang tray stom so ban ikermen hagawe pat ke por ke sengi ngin yo i ba pinlong kinong job hagiwe pat ki tournament ki ban organize daya ki tim ki ba job ro umdai ban so sorong dang ya tray stom dang ya tray minat kenang ba gane ke jing job ke jong pi ke jing la ke jong pi kan peteng so hagi por hagi si ki tournament ki ban wan sakmat saprang dengan so banai ku play ya Baro kipaj ba saudong ganega madan ki bala yami na layeng lasem la ai ke por ke pekordor ke jong pi ban pen songshit songsngan ya ganega final ke bangi ngi yo i menta nadu kilong keme kilong pa ki perlok samla senrang bat kan te ki bedan lang agane ke por ngaso banai kublai kelum lang pi baro kublai sibon kublai 6000 ngo ya ke jing keloj mesem ke jong pi ban pelaj por ban pen songshit ya gani ke game final ke bangi yo i mentak si ki area jo ka Bonihat Sports Association nadu na umling shadow shom terga naso ban penpau ke jing kuplay ya boro ki players ki team ki balai sim kia bat kumju nga penpau ke jing kuplay ke jing sim kia jong kinong ket kam jo ka Bonihat Sports Association ban penlong ya kene ka tournament man lau snem ngilade penlong ya ka knockout hakine ke live banai saub nai menchua bat menta ngilayo ban penlong saya ke final jo ka league But ngapen pauru ya kajeng sokmen akine ke por ha ke badang sien bau i minister badan buram je ke sports ilawan banbu i manongrim ya kane ke stadium ngi kemen scam ba kane ke kam kan ngya cheprang chakmat tingi kit ni terparu i chief guest badan buram akine ke por i bade i minister je ke transport ba inya I'm in CM lam bat kumju bani don bentalang kumno bani kintiau lang nak benta ke dong ke tan ke jungi kamtam nak benta bani krelem nak benta ke jinon kam haga kabinet nak ke soka nak benta ban kintiau kamtam hai bide kam sport batino kuno ki infrastructure nak benta ban kintiau ke sports hak ne ke constituency ke jungi bat kumju nak benta ke district hiburok kuai